Voin hi October ni som pathum kumsang ni somni pathum zirtop ni ani a in zawain chibaile vek ule Hamas member zongjong chu mi thi vek an ni thi angkluk an ni ti in Netanyahu chuan asoye Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan aram emergency sarkar anin mu khom masak ber nuwa Hamas member zongjong chu mi thi mai an ni to ti in asoye kansia tangin indo nei na atlak buak ta ka wangin politics a in ngei lo party sang te chuan zai khatalwangin anin lungrual zia anlan tira ruk sarkar andin chhota mek ani Eptupol shwai tu pakhat Benny Grants chuan tun hi indo na hun ani thuwa soive bok mase US President Joe Biden a chuan Mr Netanyahu abyak thu soin indo na dan anga indo dan pa ngai angin civil mite nun na hluturin angen thung Israel ramathiza thi sang khadzani anting to a Israel in Gaza rama be pui thak wangin Gaza athiza chuan sang khadza anpel chove to bok Mr. Biden chuan Israel mi puite thinrim na le lung oilo na chu asia thiam thu soin mase Israel chu Geneva Convention a thuthlung zom turin angen Iran chu Hamas be pui thlak na hmang tangkai du tu chu film khur turin avau khan bok Mr. Grants chuan Israel mi puite hena emergency sarkar din thar chu lungrual taka kalpuyani thua soya he Hamas le anmun ma chu leilunga tanga ti boral turin anin pe thua soye Mr. Netanyahu le Mr. Grants National Unit Party shwai tu le Defense Minister Luiba ka hian temporary cabinet thara Defense Minister Yoav Gallant po atil donani anram ep tu shwai tu lian ber yar le pitchu alliance a hian atil lawa amairo chu Mr. Netanyahu le Mr. Gantz ati hian thu chwa siamin war cabinet a antan si da sak ani tur thu an soi thu chwa chuan in do na hun chung hian in do na kalpui dan tur ngai to bak bi lemo sarkar malang na dang engma kalpui ani don lo indola hian senior appointment zongjong chu automatic in ti to vek ani ang emergency sarkar hian sipai malak na chungchanga rampum huap inrem na zawjok apedon ani war cabinet a hian sipai strategy lama mithiam te po da ani a Mr. Gantz le Gadi Asian Court Observer anga zomve ve te hi Israel sipai ho tu hlui anni Zirtop niya Hamas in maktak meya anbe nuwa Israel rama mi sang khazani chuang an thitoa Hamas yan mi za somnga vel an man niya shiat anibok hengzi nga hian kum upalam le no pangte po antel nimin khan Israel sipai ti chuan Gaza be theina tur Gaza ram ribula sipai sang tamtak anin pe to ti an soi Hamas tinena anin be lai me khian Israel hian Lebanona Hezbollah militia le Syria a sipai tinen po anin kap zeu to heti lai hian Hamas lama chuan rin lo tak main Israel meichia anman pakhat le anfa te pani chu an chwa zalen Doha a broadcaster Al Jazeera in video ati chwa chuan meiche pakhat jacket pol le aping kha chu no pang pani kaya ankal lai ati chwa ka Hamas lam hian an miman Israel meichia le afa te hi ankal sana ankal bohnu hian annu pathum hian anin kwa khombok Gaza ramri fence bula thil thleng ni in asiata mase Jazeera chuan Israel mi te chwa hun tur hi engtika nge ti asoilawa video a hian ni le hun dik tak alang heklo Hamas fighter ten an manza dik tak shiat alanilaw Hamas hian in Rinizing Khan operation Al-Aqsa flathi an kalpuya rocket tam tak kap chuakin leibo ruak le tuipui tangin Israel rama an lut ani kha Hamas in Israel anbe chan chu Israel in anramanga angai East Jerusalem alwa tat wangte Al-Aqsa Mosque be ani baka Palestinian telaka ramlwa tuten tharum thona an kalpui zel wangni in an soi an phubalak na tan Israel sipai te chuan Hamas laka Operation Sword of Iron an kalpui vengal bok Israel in war cabinet apwan thara atho puite bulading chungin defense minister Yoav Gallant chuan Hamas ti boral atiama heihi Gaza Strip thunun tu firfiak polaka indona ninga na top lama ani heng zongjong han ngai to hian Israel hi indo thlo na manga achet na chau chuan alung oyerin om talawani Gallant chuan nimin tlai press conference a he Hamas thilti hi kan te boral donani ati Hamas Islamic State of Gaza chu leilunga tangin ti boral ani ang anom chunzom don lo kan no pangte an tha a heng zongjong hi anti non lo na turin kan che tangai hei kan ti nge angai ati Gallant chuan Hamas be na chu khovelin firfiak abe na rap thak ber ti ina soya
ahu hawano pang omkhom lai te po tha anni kan soi to angkhan Prime Minister Benjamin Netanyahu po in tual tha na rap thak taka phubalak chungchang asoya Hamas member zongjong hi mithi anni thiveka in ngai ro se an thivekang ti in atiam bok Netanyahu chuan sakol te kan hmu a kan ma chon mek barbarian po kan hmu mel marap thak tak tak kan hmu a ICC ya mel ma chhezok meichia le mi pano pang phuar beta anlu tan sakle anlua ka kan hmu a meichia le mi pa chunung chungin an hala meicheno pang pong swal le tha anni a fighter te lu an tan saka mun khata chuan kumloma upa tar chaklo te chu anung chungin an halani ati engang takarap thak tak nge ani awapui tak emti ina soya masi tuna chuan kan chakna zongjong nen kanin dole dona malam kan pana kan nei chan me kani ati judan ham hi anin pum khata voini a hian an hrai tu te po anin pum khatoni ti in Netanyahu chuan galantle gan satenen televisiona athu soina asoi kan nam chu chan him angai wangin ngai to tur dang zongjong kan da bo vekani Israel mi pui ayo in state of Israel tan kan thokhawang ati emergency sarkar andin tak tak don ti asoibok ole expert ten an soidan chuan tuna hian Israel hian in do na thlo na mangin bul atran mek chawa heiwang hian Israel hian malak na lian jok ala kalpui don chaw ani mela heiwang hian in do na a Israel mel maron zwang lu tur te hi ventel masak angai hle a Iran chuan anin rol lo thu chiang takin an soya heiwang hian Iran hi chuan he buaina hian Hamas lam tan viau ma se he thila hian akut an silviau meya atel lo turangai anni Surya lama hella hi pol sang omin US thlop helpol le Iran proxy militia tele pol sang dang an oma an pher sop viau mai heiwang hian lian tham takin Surya lam hi chu anron chi theidon lawangai ani Hezbollah lam hi ton din muna Israel tana hlo omber chu anni heiwang hian US hian na takin Hezbollah an volok meka mase marlama Hezbollah sipai ho hi anja et rengmaya nizan po khan Lebanon atangin engamozat anon luta silai manga inka na chua khat mai Hezbollah hi sipai chaktak anni wang hian Israel tan an nokhle donani film khurau Biden a chuan Gaza indona chungchanga Iran avau khan nona Blinken a chuan Israel lam apan mek bok US President Joe Biden a chuan nilaini khan administration chuan Iran chu Hamas le Israel in kara lo in rol lo turin vo khan na ati chuak le ta a White House a round table meeting nei na American Jewish community shwai tu tin hena thua soina Biden a chuan Iran mi puitin hena chiang takin ka soyani film khur ra u ati ole kan soi mathlon lavin Israel hi achidon chauti in soila kan soi swal karing lo achan chu indo thlo na manga na satak maya Gaza an bom to nuwa indo layaram en kol tur le lungrual takama an lak tlan theinan eptupol shwai tu te chu sarkar laya anon telvek dona lungrual takin indo na an kalpui don ani chuwangin indo na kalpui turin an sarkar po a in siam rim chau ania tin sarkar in troman siam na apo Hamas lam an ro chimi dan turvel an la soi cher chawa indo thlo na nilo malak na dang an kalpui don ti he hian ati chiang viawani ground operation nei dona US ral thuama ron thleng US ral thuam phur thlo theina ma saber chu tholeni tlai khan Israel a thleng to ti kan puan to kha Israel official te chuan leilama be puyan thlak main Gaza ram ribula teng tam tham tak an che kho mek to ti an soi Israel Defense Force IDF te chuan Israel chimlama Nevatim Air Base ral thuam thleng te hi Israel sipai chet na ta na man ropoi mo tak vekturan ni Israel be pui thlak ti ol sam tu turani hemi tan hian US ral thuami mantum ni in an soi US ral thuam tam tak Israel ron thleng hi US Ministry of Defense Directorate of Production and Procurement US Procurement Mission le Israel Ministry of Defense chunga International Transportation Unit te enkol tho ho na manga Israel ramaron lut ani Israel le Gaza an buaila hian Israel official ti chuan Lebanon Hezbollah fighter 10 Israel chaklam ram rikal tlanga be puyan thlak thu an soya Israel sipainen aning kap na salhi a Hezbollah engamozat an thi Biden a chuan Israel athlop na thu asoinona Israel lama kanding he hi Christal lung ang maya fiale chiang ani
President chuan firfiak te hi anding chang turani lo Hamas hian Palestinian mi puite za omna le malak na athlop lo atibok Hamas ho thil tum chu Israel ramti boral le judami te tha ani atibok he firfiak chet na hi kan hnolani Biden a chuan Israel hian Hamas be puithlak na dole ta changle turin dikna aneya ati ve tur reng an duty ani ti asoibok Israel in aramtana Hamas abe na a dole theina tura amamo ane theinan US chuan apui zel don ti asoibok 6 manglai life to man ani Mizoram Police Noya Cybercrime Police te chuan Instagrama mipat mei chia na an manglai live train mei che pakhat kumsom ni pakhat mi chu an man Cybercrime Police te hian sex an manglai live train mei chelaka hian ni som pathum thlakwa kumsang ni somni pathum khan thubuai an ziak lota he khes thuizuina atan hian he Instagram account nei to le live to ni bok chu shia chua ani ama du thungeya he live video hi siamani ti shia chua ni in damdoi arui wanga ti ani thuwa soi a ommek na aizola hom pakhata changin tun nai khan man ani a jela da ani theina tan ko ta thonani a he thubwa hi uluk taka chui zui mek alani nu chuina atana thilpoi mo te la khom mek zel alani bok Mizoram Police chuan sex video le thalak dukdak lo chi re reng social media a thondar lo turin mi puite an cha a hetiang ang kai noi video emo thalak post dar to te hi section somruk pasari oblique somruk pasari a of IT Act 2000 noya dananga shemthe anni ti chereng turin mi puite an shia tir to nai chawa hian social media a sex video dar chona salhe maya heng thalak le video thalo hi mi puinol pui mole shia ta na himlawa hetiang thil ti tu te hi section somruk pasari a Information Technology Act 2000 manga kumnga lungin tan thlenga shemthei anni LPS comedian atanga mi te shia thlo zone tlamin fiam thu face an huai hota po pakhat na ni thei fiam thu thiam lal ngai saka kum somli pali chu vo in tlai dar thumle minute somli panga khan thinlam thalo wangin athi lal ngai saka hi anupui nen mi in lo in salem venga an khosa a ma se arwang hi apa seinga ma chuan mual pui veng section 2 ala a naktuk ni som pali thlasom kumsang ni somni pathum chundar som pania vuya ni ang langa isaka hi hun engamodi chungchu damdoin lama enkol aloni to ani ole vo in hi ni som pathum thlasom kumsang ni somni pathum ani a Israel Hamas indo na ni sari na nita anbo ruak apui chotel tel mai Israel sipai Hamas laka ground operation nei tin toa Gaza bang hung pon lama in ring taka umtele an sipai ho to tele ram shwai to ten Hamas lakat chet an tumdan an soite chuan he boy ne hi chuti main ala top don loti atilang chiang hle a chuti lai chuan pon lama tanga be tum anonin si mur to ani ber mai Iran thlop hel Surya Abu Khwartele Hezbollah te po kan puan to angkhan ramria anon lor zok ani ber mai heti lai hian Israelin aloti photo rule tour nei aron puitlina alo om tak ma avuak chawada thata poimo zia shia in heng Surya helte hi alo chu chaw photo a hetiang Hamas hel ho chet na kara indo na kara hian Hamas ron puive mai theitur anga ngai Surya hel chu jet fighter mangin abomle tangyek mai Surya chuan Israel indo thlona ten Surya khopui Damascus Aleppo airport akap ni in asoi Surya state media ti chuan nimin ningani khan Israel indo thlona ti chuan Surya hel tombuk answar tluan le tapiat mai khopui lian tak Damascus le khochak khopui Aleppo international airport te akap ni in antar langa anran ue te ti chia a service port ti to pangai hialani State News Agency sana chuan sipai official ming tarlan lo thu soiron puang chhongin poi khoina thlenga hian tu ma hliam anom lo ni in a soye Palestinian firfiak pol Hamas in kartop lama Israel chimlama be puithlak na rap thlak tak ane nuwa Israel in Surya abe masak bernani Surya sipai official pakhat chuan sana hena he Israel be puithlak na hi kanmel ma Israel miswalten Gaza a anthil ti swaltele Palestinian pasal thatilaka anming chiana khobona na anti ani mi puiri ru shwai koi antumna an beidon ziati lan na mai ani ati Israel sipai ti chuan he thil thleng hi engma an soidu lo thung he air strike hi Iran foreign minister in Surya to mani khata thleng ani a he biala boruak thalo tak omchung changa Suryan official te akom don ani
ningani khan Surya tangin mortar engamoza chu Israel lam Golan Heights ka ani a IDF chuan projectile engamoza chu Israel ram chunga anron tla ti an soi munzau taka an tla a chiat na engma an thlen lo ni in an soi bok Israelian Surya tanga mortar ron ka ani wangin hemi thungrul nan hian Surya rama artillery strike an nei ni in mechen khatchuan an soya mortar ka chwana mun chu an be ni in a soye hemini vekhian Lebanon atangin rocket som panga Israel lama ka ani a khoing mozata siren ti rikani projectile pali chu Iron Dome air defense system in alodanga abak zong chu munzau taka antla a chiana le hliam tuar anom lo ni in IDF chuan a soye anua Hamas chuan rocket ka na hian mo an phurni in an soye kumin kumtirlam khan Damascus le Aleppo airport chu voi engamozat nuai an lo ni to andan pa nga angin IDF yan Surya rama be puithlak na bik chungchanga engma asoi lawa mase kumsom kalta chung khan Iran thop pol Israel ram chunga kepen tum tu telaka hian sorties zatam tak anei ti pom ani Iran thlop fighter sang tam takin Surya in kumsom pani chungze tual chung indo na anei to kara hian Surya president Bashar Assad sipaite an puichin Israel chuan Surya sipaite chu he hmuna hian Iran thlop Hezbollah te chu active takin an puini in an pu bok IDF ho tu pa chuan lo chamna apoma chui chiana tiam Hamas ho chu ti chiat vek atiam bok Hamas ho ron chi tur kha an lo shelok ma se indo tan nuwa ban tlang ma a thu soi masak bera Israel Defense Force Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi chuan ningani khan zirtop nia Hamas be na rap thlak takara lo chamna omti apoma masi tuna chuaning thilnge thlengti chui chan hun ani lo ti asoi IDF yan ramle mi puite ven him na an enkola inrinizing khan Gaza strip chevela lo chamna omati kanjiranga kan chuyang ma se ton hi indo hunani ati Halevi chuan sipaite hian Israel mi puitinen contract anneya kumtam tak chung chu mun sang le niam nen kan ding ringani tona hian dramatic law point ta kanom mekani amai ro chu he contract hi siam thatle na tur security ron roi kirle tur hian engkim kanti angti in atiam ani channel 12 report chuan ningani khan Halevi le IDF general rang te chuan Hamas be puithlak ma dar kar claim te a Gaza din mun chung changa phone mangin inron khom na anneya hi wau khan na chen khatle thil diklo awang ani ati masi he thila in nam noi general te hian IDF Southern Command ho tu Yaron Finkelman le Military Intelligence Director te ho tu Aharon Haliva te chuan chanlet na turatan jingthleng nga anrel ni in ansoya Hamas ho hi jingda rukvel khan anon chitran ani IDF thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan nimin ningani khan thuthar thedar tu te komna a intelligence warning lian tham om lo thua soya masi signing mozat omti anem nge thung chutiang vau khana lian chu omlo dakar ing mozat kalta a sign lo lang te hi intelligence chin chha na sang atanga siam ani theini ti in Hagari chuan asoya engkim chui chian ani don ati US House Foreign Affairs Committee Chairman Republican Michael McCall chuan hetiang thucha hi thon ani thu annem nge chungpo in Israelin be puithlak na tur chungchanga Egypt atanga inral rinna adong nia soi chu Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan na satakin alo nial anga isaklawani mase tunge vaukhana chu tunge thonti ero achiang lo ati Israel sipai ho tu ber haveli chuan ningani khan IDF chuan Hamas in Gaza a anman Israel le ramdang mi zanhi vel chu himtaka shwai kirle turin theito pachwa don ti asoi hostage te hi anrama shwai kirle turin engkim kanti ang atibok indona man hi atama ahar sabok firfyak tam tak kan that meka commander tam tak kan da thamek bok he thil swarap thlak tak thlop tu terror infrastructure kan ti chemek bok ati Gaza hian tona mel alandan hi aputo don lo atibok hun alangai dona do theina kanzona ngai dona ni ati Halevi chuan Hamas firfyak twal thatu ram samishing kan fa te kan nupuile kan mi puite tilhum tu hi ran nung ang mai an ni a mishing ni nan nei lo ati IDF yan khongai na nei lo firfyak ngai tua phak lo thil ti chin te chu ado me kani ati hetianga ramsa ang maya Hamas an soina chan hi tlem han soi langila Hamas sang ni sang thumvel Israel lut te kha an che rong li a
mun chen khata chuan note an tha te chu an lu an tana a chen an halbok rap thlak tak takin an che a ISIS wanglai ang mai khan an che ni hei wang hian hetiang tongkam na tak hi Israel lam hian an manga US President Joe Biden appoint Hamas che tronzia war takin asoi hialani kha hetiang hian Israel sipai ho tulu ber chuan asoi bel bok Gaza Strip lal wai hia sinwar chuan hebe pui thlak na rap thlak tak hi arela chu wangin ama le anwai om firfiak hiraki zongjong chu mithi mai an ni kan beyanga kan ti chianga an system kan ti chia angati asoidana hianan la beidon chawa an la chidon chau ti hi asoile chuan ngai lo khopa chiang ani Israel chaklam ram ribula Hezbollah lam hoin halevi chuan Lebanon a firfiak poltan thucha toite nei thuasoya IDF hian matong zongjonga scenario zongjonga nget takin kandinga kanin buat sai ati halevia thusoyeni rukchungzet indona omnuwa ani a Hamas in Israel chu nasetaka anbe tanga intranani ramri khopui sangshanga chungkwa anthata music festival a nula tlangwal thalai tamtak anthata meichia no pangle tarte anman bok hebe na le anulama indona thlinga hian Israel mi sangkhat zathumvel atamjok chu civil mi anni anthito IDF chuaninga nizan thleng khan Gaza Strip a target sang thum zaruk vela bepuan thlak to ti soin ral thuam sang ruk chuang an mang to ti an soi Hamas ina in call health ministry chuan Gaza Strip a Israel airstrike a Palestinian mi sang khazali som pasari an thito a midang sang ruk zanhi somruk pariatin hliaman tuar to ti asoi bok hei ai hian Palestine thiza thi an pungviau mai thei achan chu Israel indo thlo na ina abom building lian tak tak chimkara mitam tak tang le lezon molo anom nuala tin Israel chunga Hamas hil sangkha zanga vel an tha dekha Palestine thiza ta hian label tur ani bok heti lai hian Hamas so chet na wanga Israel in boina an to kai noya le boina lian jok in mung me kara ram engamoza ta an mi le sate Israel tangin an roi chuak zel India ninga ni tlaya Tel Aviv Carter flight don tum chuan India mi zanhi somthum vel aphur chuak to don ti Ministry of External Affairs tu puang to arindam bakchi chuan ninga ni khan news conference aneya asoya flight hi inrinizing hian India akirle don ni na soye Nepal Foreign Ministry chuan ton thlengin Israel rama Nepali zirlai zanhi somnga pathum te chu roi chuak to a social media platform Twitter tia shia thina nimin ninga ni khan Tel Aviv atangin zirlai phur thlona thlok chuak ti asoye Israel chimlama Hamasin kibus anbe awangin Nepali agriculture zirlai som an thiti Israela Nepal ambassador kanta result chuan CNN ashil hethil thlinga hian zirlai pathum hliam anombok damdoina dani in andam chomeka zirlai pakhat chu chin shat lovin ala omni in ambassador hian asoibok Israel ramatar enkol na thok Nepali mi sangli zanga vel zinga zanhi vel chuan ton thlengin anrama ho tumin sarkara anin ziak lut to ti result chuan CNN ashil bok Colombia mi za som phur thlo theina chu Tel Aviv atangin achuak ta ni in anram foreign ministry chuan ninga ni khan asoya Colombia anthen main Lisbona thlonan thlak don ti an soi sarkar chuan in son chwa na hi akalpui zel don ti asoi bok Israel in beina to lai mekin langsar taka Israel thlop tu US chuan Israel tanral thuam athon lut to a thonbel alatum mek bok chuti lai ni US chuan Israel a thlop zialan tirna ne thilpoi mo soipui turin US Secretary of State Antony Blinken chuan Israel atlo US Secretary of State Antony Blinken chu Tel Aviv Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu muturin akal joint news conference Netanyahu chuan aramin Hamas barbarian te Israel in abe lai hian United States in Israel athlop na maktaka wangin lom thua soye Netanyahu chuan Hamas chu ISIS nen ate khin non le a ISIS ti chiat ani to ang bokin Hamas po hi ti chiat ani ang ti na soye Blinken chuan Hamas ho be na wang hian American mi somni panga vel an thi ti anem ngeta ram atlo chung hian Blinken hian West Bank ka Palestinian Authority shwai tu Palestinian President Mahmoud Abbas a akom don bok ani Gaza hospital a chimtrep Gaza a health infrastructure chu achidon nai to ni in Palestinian Ministry of Health tu puang tu Dr. Ashraf Al-Qudra chuaninga ni khana soya damdo yin ti zo nuwa po khum zongjong chulu akha vekani a damlo thar din mun khir tak tan mun omlo ti in Al-Qudra chuan asoye
ole Israel indo na ni sari na ni ani a an la buai me ple a ni china kan soilan tak ang khan Israel chuan lian zokin chetlak atum hle ti ain bua saidana alanga enge thling zel don le kan ngai chang zel don nia khati zong kha tun tu mata na kan han ti chwale theite choni e